Mweri Jumatatu niro Rais Ruto ekire igara musingi kienda wakibwa kiwanda kia irio bia ndivya kwambiriria gwakwa mitungu kiri ndiunga kuona wakibwa kio akaribu mabogite murandi juju nije kajo akwamire ni untu niberigirite juri kanyume mwaka jumwe amwe nabo murungamiri munene wa Miruderi Kenneth Gitonga ugite murandi juju nijuitite na mbere bobwega mutukikare na kurikithia. Na nimekuja hapa na shilingi milioni 100 ya kusaidia ujenzi wa dairy hii. Ni miero ya mutongiri wa mugongo Daktari William Ruto erarite kurinta deke 13 mweri Jumatatu mwaka muthiru nderecha mitungu matendeni areka igara musingi ya kwambire kiwanda kya Meru maziwa kya kovya irio bya ndethia nethira keja na kigeni ga chiringi milioni 100 cha kugwata mbaru kiwanda giki na tukiaria na njira ya thimo na CEO wa Miruderi Kenneth Gitonga na ugite kigena kyo ni gakinyire na kira kigetigere ni kira ejanire wira ne mwanka jojo ende abia promesa teresia itereja atwetere tebando twerwe ikaumania na budget ira thithawe kombe chitira kinya na ndebyo ria ne bingite mono eguru ya murandi jo mwingi jo gechure kiwanda kyo gyakinya ko na nate miako ya runga miretora karibaja matendeni bakuga daiji gotengo giandreaga nao na ni makamera yetu ne thiurungite ne thira ikujira untububu igi akwamire igi akirerwe gite akagwa ni ngugitwarwa ne munene nete kurika itauri njaje ethira gekuraga CEO Gitonga na ugite na ndeni mwingi jote kumenya mutaratara jwao akiwa kiwanda iki kirako na njira ya kinande na kwa ugutethira na nyumba nyingi kana inene takawithire akiwa ni untu kethine gitetwe na gyakinya muthia jo mweri jojo na ugite wona gakinya ni roba gekira chuma na uange ni untu musingi juryo kedige gejeta ge complete gekeja gekira gitukathiri the foundation ya kirekewe awange ichuma ikao wa witia mwankeguru so there will be no construction because it's a modern plant tekadere in general ichuma kwa totende umbako akanondo na ete agerwa kedigete akinya na kedigeri mwicho ja mweri jo by September muthiene bwana Gitonga na ugite na arimi wira ni ate gwikinya muthia jo mwanka jojo kana mwambiri jo mwanka twetete bakethira bare kwambiria kuthia irio bya ndethia na bethire bakibendere na mauguri jara bethirite bakirikania by January tukambirio supply ya milioni na price ya twalikaniri Kutengeneza kiwanda hii gharama ya bei ya chakula itatoka shilingi 3,000 mpaka shilingi 2,500. Ukipunguza gharama ya chakula hao wakulima wataweka pesa zaidi katika mifugo yao. Atulia bonde tenje mojero udrite na ng'ombe lakini mtu na muri kule ndo bwangara me goto irio kuraya ke reportera tito Shewero Juma rea kwa rieto ni mutuge kare.